Welcome to Mbombela Fanatics, and I'm your host, Limbo Mohale. I'm in Kanyamazana Stadium to witness the MFC clash between Kruger and the Peace. A game that should continue the score line of 2-2, and now I'm joined by a Kruger Fanatic, Dunayam. Congratulations, Mpatswap. Welcome to the Betway Premiership, automatic promotion, Dunayam. Na ithathalendo Dunayam. Ngiyakubingelela Nduna. Nduna. Ujabule kanjani Dunayam ufike eBetway Premiership nayo ke lento senjalo? Mkhulu mina ngijabulile uma iKruger la isibeke khona. Yeah. Dzala thina eBushbuck Chris sijabulela ukuthi singaba sine team njengeKruger. Sure. Aningi ma team la akhona. Yeah. Mara le iKruger isikhombele enye into in 3 years. Yeah. Isuke yangena ku Betway. Yeah. Ngiloko ngisho kona ngithi ngijabulile siyambongisa naye kanye upresident wethu uBasil Khoza. Sisho njalo ukuthi lokho akwendile uyendele enye into uyende ngathini kahle ngathi uyende ematima kakhulu endzaweni yaseBush kanye naseMpumalanga or the whole South Africa. Ayikho igame ayikho iteam leke yaqala from 3 years yangena ku Betway from ABC Mtsipe yasuka khona yabuya yangena yabuya yangena ku Betway. Sengisho njalo mina kethu ukuthi thina as amaKruger United sijabule kakhulu ngathi singaqhubeka siye phambili and nginokuthemba story phambili. Yeah. The way iqembu lidlale ngayo Nduna yami ujabule nganani season yalo uma uyibone iqembu liperforma njani the way iqembu litransition ngayo malifika lana ulosikali bafika ta season ucoach bekuna coach Vusmuzi nyalo bekuna coach Vusmuzi wahamba coach Vusmuzi baletha coach Abraham ma indication ukuthi iqembu lilwela kufika ku promotion liyegijima ku Betway Premiership beka khona yini ngaloko. Ebuti ngisho njalo ukuthi lokho akwendile nayo coach Vusmuzi angeke simkhohle naye usithetha asibeka lapha kumtsipe nyalo sisiyambonga naye uAbraham uma kuphuma Vusmuzi Abraham ufike wathatha i-team wayibeka kulesinye simo and asisho njalo ukuthi uAbraham uthathe le team I think unayo wama 12 game angadliwa sesisho njalo ukuthi lo msebenzi wakhe ngathi uNkulunkulu angamsita aye phambili sisho njalo nakhona lana ku PSL or ku Betway ngathi angafika Abraham sifuna ukuhlala lapha ku top 8 thina noma singafiki kahle noma singafikeleli ku number 1 mara ku top 8 sifuna ayosibeka khona the way asithathe ngakhona lana kumtsipe nala ku Betway sifuna ayosibeka the way sikhulume ngakhona la asibeke ngakhona. Ngibonga kakhulu Nduna msikhathi sakho. Ngibonga mina bhuti. Congratulations once again. Siyabonga bhuti.